بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namu at tiranan, yari na isab kita niyo haruman ini gumanap sin pangadyan tanyo sin limaway amin masi kita niyo hapangadyan bunga sin pag-iman salta damikian masi kita niyo habunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid niya amin imaluping guru ha murid salta ialup sing guru im murid in piag-alupan sin silarwa hindu sim guru pamurid niya ingkatan mahal ka yalgaan sin tao sumakawa ingkatan mahal ka yalgaan sin tao tiyo dating karayawan niya buat malengkan in mahal ka hakatan mahal ka amunain dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Ang atuan masikitan niyo pangadyan niya ito sumakawa rin na po pa karanapan ng pangadyan niya ito manalam salam kami ang mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala sa barang sinabutan sin pagpamahalaya kini tukbalan namo kamu sin salam kasilasa halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpalmanin Tuhan taniw Rabbul Alamin Suratul Hadid
imparman niya pasampay pakatan mahadyana. Aula-aula na immasanatu ini ang kiugdan si masalahat. Amo sa masalahat kiugdan sim pangibog. Nangibog sing karayawan dunya. Tiu-tiu da inimibog sing karayawan adlaw wanakana. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu. Ingatan niyo. Annama al-hayatud dunya. Ingatan niyo. Amoy nyari kamu hababaw sing gumini. Hipapaingat sin mahasud si mahatinggi. Ing kabuhi yari hababaw sing gumini. Apabila taykuran si mahadjana. Inatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laibun walahun. Ing kabuhi yari hababaw sing gumini. Pagmain-main. Na mga tuan, bang natu para sa hanun, taliun marayaw, inhiwal si mahadjana hamasa natu ining kamatauran, nagmain-main yari hababaw singgumi. Biya sinsya kaula-ula, wayroon da akan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biasin sa kaula-ula, wayroon liyangan kanila si mahasut si mahatinggi. Laibun walahun, pagmain-main. Pagpasarap sim pangatod, pagpasarap sim pangdungog, pagpasarap sin hibal sin pito ang kautabaran. Labay rin hakabayaan nila. Hinikarwa, bangkitan yuri, matung marayaw, hapamatong kabayaan sin Allahu Ta'ala, ingkabuhi diya dunya ini. Lahun walaib. Amad tu mga tuan imbiyata sin Allahu Ta'ala. Lahwun walaibun. Pagmain-main, iwan pagkalalangukan si manusia. Ang pabukon amuyad tu imahal ka. Dahil nga sabab biyan ta si guru hamurid niya, hinini papahati. Bang biyain ng kahalan sin tao, magmain-main, iba magkalalangukan sa jari hababaw singgumi. Sindihi kapag main-main, dihi kapag pasyal, matawad problema, halawm sin pagula, malawm min problema, halawm sin bahay. Katay kuran tuaning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katuing kabuhi dia dunya. Wajinatun. Magpalingkat na dyan tao. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala wiyata niya. Hahadith sin junjungan tanu alaih salatu wassalam. Inna Allaha jamilun yuhibbu jamal. Inna Allah subhanahu wa ta'ala
na palingkat ning katan pia panjari. Wayroon pia panjari niya imbukun malingkat. Wayroon pia panjari niya imbukun takakapusan, takakapaiddahan. Ing katan ini takakapaiddahan katan. Misan pa pangdungog tanyo, pangita tanyo bukun way kapaiddahan niya. Sa haray ta sin Allah Ta'ala. Hasulat niya ini takakapaiddahan ing katan pia panjari niya. Na mga tuan. Inabi sinjunjungan tanyo alay salatu wassalam biyay tain Tuhan tanyo bangin piapan jadi niya katantan marayaw iwan malingkat. Labiin siya. Sa kalasahan niya marayaw iwan malingkat. Ang painsyabot dito si patini wajinatun. Pagpalingkat na sadya, sintao patao. Lilingkaw rumadlaw. Inhiwal si Manu siya. Halawm simbay niya, migpalawm simbay niya. Papag-imun-imunan, magpalingkat mga tuwan. Sa impagpalingkat yadto, wala doon ng kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sa babian Tuhan, kaya lupa sa lingkat in masay ni. May tayad to, nakananam in tao, dayaw sin lingkat hantara nila magkahi, saka wala nila pakyanan na naman. Iwan wala nila niyanam, iwan di nila kabayaan na namun. In lingkat, hantara sin ipon, iwan tag-ipon. Yato'y katong, ikaupat, sipat nila, watapakurum bainakum, kabuhi diha dunya ini, pagbansag ng hadya sintaw. Ampari ka lalasahan sintuhan. Siyabut nakatan surah. Tiugila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tuud kalasahan niya. Ini siu-siu ipon niya. Ipagbantog niya, imbaran niya, sa din niya ipagbantoging kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watapakurum bainakum. Bangkitan niyo, malidas. Dahil nga baita si mahasut si mahatinggi. Salta nalidas na yung kamatauran. Nagbantog na dyan tao. Sing karayawan niya, sin ingat niya, sing katantan, kaya na naman niya, piagbantog na sadya, patao. Yan ang kabuhi diha dunya ini, mga tuan. Watapakurum bainakum. Magbansag biyan siya ginasadya kamu. Maggulal-giulalin na hadya kamu. Ada puning gulalan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kahukawan si madya na. Kaya ingatan nila imbunadi nga Tuhan. Sumakawa, walakin na aksaran nasi. Walakin na aksaran nasi lil haqqi karihun. Hasabab sin pagbansag, pagbantog, sin pakaniya, amunad ting kiyasuwan nila, kaya astulan nila na, kaya hukawan nila na, kaya bungsihan nila na, in kasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kaya sarapan ni sila.
Kaya na naman nila masarap yung magbantog. Dahil sabi magsusuong pataas. Nayari viyeta sin Allah Ta'ala. Hindu singguro hamurid. Kaupat. Ikalima. Watakasurun fil amwal wal aulad. Pabila mati po manut siya sing kabuhi diha dunya ini. Ang pabiyeta sin Allah Ta'ala ay kamutuod mati po. Sabab mani po. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ayaw kamu matipu silingkat sing kabuhi dia dunya. Bukun pagulaan. Badyo mo malingkat biyaon, nagpamot ka biyaon, pagkonsum mabaho na sambil baran mo. Baho tuwig, baho hulas, baho katantan. Misang pa di impalingkat. Na, tuwan. Watakasurun fil amwal, magpataod na hadyain tao sim pangalta. Dia akan sintuhan, yung magpatauran. Sa ayaw sa jemano siya magpatauran bukun magadhamanual kabayaan sintuhan. Ayaw sa jemano siya magadhabukun atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Misandaan si muntok palangit. Misandaan na abot paawan. Habang mayan. Doon haatulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Si Maria at dimagbo sa masa na ito ini. Watakasurun fil amwal. Magpataod din taon sin pangalta. Di makapataod sin pagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uno pa yung pato. Wal aulad. So natipo simbihad turagbos. Mga tuhanin bariman di matipo. Sabab au niya ayaran niya. Maita niya iayaran, piayaran kaniya sin nagpapanjari kaniya. Dahil nga sabab yan, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamasa niya. Beta kato tanyo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dengan Ibnu Umar. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Sabda sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam. Di magpanglamud-lamud. Iwan di da manjari lumamud, iwan di manjari kalamuran. Di magpanglamud-lamud din umat ko. Umat isiyo, sin nabi kahinapusan. Inumat niya pagnganan. Amin niya makadsimpang Hindu niya, simisingod. Di sila magpanglamud-lamud, di sila magpanghambu-kambuo, sinhinang kalawnan. Inasabot tanyo si patayat yad tukay na lawng. In Rasul sallallahu alaihi wasallam betaan niya, di magpanglamud-lamud.
in ummat niya pakarajaan laung. Pamarat saya kalaungan, di da siya lumamud. Maita siya rin lumamud. Sabab aun naraak kaniya, aun manual na tayma niya, iniin laung, inim bukun laung. Inim marayaw, inim bukun marayaw. Dewag bukan na yun. Di malaong nga pamarat siya. Sabab niya makad siya sinsalakan. Sabab haway parimatungin kanabihan, aula-aula na innabih na pusan. Aung parat siya singkaiwanan. Aung pangakad singkaiwanan sa nagtutungga kali. Turan niyo mga tuwa. Nagtutungga kali, naghihinang kaniya-kaniya atulan. Dia simpasa na tuin. Tiap-tiap pamarintaon atulan. Hindi pun bang siya minang sara, patupon niya hataon niya. Inlan nang bang siya minang atulan, patupon niya hataon niya. Intaw Europe bang sila minang atulan, patupon nila, kahalan nila. Bihan na sadya. Inallahu ta'ala, piatup niyan hakataan. Amo na yung sara niya. Pagkakaniya-kaniya, naghinang sintumo, haulo nila, haula nila, wangsa nila. Nagparanin Allah Ta'ala, tumup na pakataan. Bang timup na malingkat na, way na sahawihon. Bang malingkat na, pialuhay pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hajad din yusrun. Sa bunal,tud bang kaumiya, kada atulan sinakamay ni, wayrun mahunit luhay kata. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Sa kalituan matug siya, halawang kasusahan, halawang problema. Kaya bubugatan sin problema. Sindi siya pa problema hun sintuhan. Sinwayron problema alupun niya. Bang siya roon, hamanual, kabayaan sin Allah Ta'ala. Na naginang siya sin kaniya. Naginang man siya sin kaniya, nabiya na siya sin di na ikapanginungod. Turan niyo mga tuwan. Na, unang beta pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadto, di magpanglamud-lamud. Inmatan ummat niya, papakaradyaan, laong pagtuhan, laong pagitikad, laong hapag saumbiri, laong hapag kasila di sila lumamud. Bangkat mamangkat na yung kalaungan naman sa nato ini, magtataod. Way inu-inu si madya na. Suway naragpakan sil langit, iwan sil lupa. Hatuhan dalawang nimbunal. Impikilan na tumukun bunal kata. Nari na kagunahan. Diagpakan na kaw sil langit, iwan sil lupa. Kaya sabi at mga tuan, basahon na mo magbalik. Hinadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati. Masing-masing ummat niya,
natunggang king na kahalan sintaw, yadto na sila hasipat na sabot tayaon. Magmain-main na sa den hinang. Magkalalanguan na den hinang. Hintaw maas nagkakalanguan, imbata bago nagkakalanguan. Magpalingkat na sadya, sinubos na sila pialingkat sintuhan. Magbansag na sadya, hantara sin sila. Magpatauran na sadya, sing kabayaan nila. Sa wala nila napataod, inikarayaw kanila, kabayaan sin Allah Ta'ala. Ampay mga ini, natunggang king ng kahalan si Mahadjana, intumpukan nila ini, di magkaawi-awi. Doon da sila zahirin alal haq. Tutug sila kabayaan sintuhan. Maita, amurin programa sintuhan ng kugdan. Amurin plano sintuhan ng kugdan. In plano hinang si manusia, yan na, nakumunda. Di na mahusay. Hatulon mo hindi malarakin dito. Nahatulon dito magbalik na isa, blarakon na isa. Dahil nga sa babiyan, ingkatan plano sintao, di sadya kumugdan. Sa rawa, apabila mahadya na, miyaon pamanual atulan kabayaan sinallahu ta'ala, yan dunhaning kareyo. Numat kulong niya, di magpanglamud-lamud, hay ng kalaungan. Inumat ko, tutog sila. Unin tiutukan nila, al-haq wal-adl. Aming kasabunalan iwan kaadilan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Misandan na tunggang king ng kahalan si manusia, yaon da siya. Sabab tiyan to niya, piaparat saya niya. In programa sintuhan, in kabayaan sintuhan, amurad ti marayaw. Iwan amurad ti maagad singkataan. Tanyo mga tuwan. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrallah. Hatta ya'ti amrullah. Sila mapaibog, sinisiw-siw. Di sila mataabit, sinisiw-siw. May tayaon sila panaabit ti kabayaan si mahasut si mahating. Ti mataallukin atay nila. Ti mataallukin pikilan nila. Ti mataallukin hiwal simpitong gautabaran nila. Panagpapanjari kanila. Nampay mga silayad doon. Ti mataalluk papagmain-main. Magpatauran. Nah. Kisah hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu dito siya hamang Madina, Makkah. Sambil nakalain na siya pa Madinatul Munawwarah. Siyandalan nila ingkatan. Nagplano ingkatan sing kabayaan nila. Sagawa, imya kada junjungan alayhi salatu wassalam, way nagpinaplano, runda sila plano kabayaan ni. Amin iakaran nila, Rasul nila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyanto nila mo timbuna. Ingkatan nagplano kanila. Wala da naakad. Laong simbatawi ang bukunda successful in planos sim mga sila. Against sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan simyakad kaniya. Aun ding mga kaiwanan.
sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masabar ibang mapatiag. Biawag bukan nila, imbita sinabi nila kanila. Siya awon na, mano siya sa jakit ini. Aw na bukma siya, di ukala ning kaibanan. Bang biyahe nilang nari, nakasandalan ng biya, panggura-gura nila ini. Nag-isun sila, mamayta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inibaita nila Rasulullah. Yung mga tao yaon, yung mga grupo yaon, daruhaka na patuhan. Sobra na yung pagkadaruhaka nila. Na, miyari kami kayo mo, pangayo irwa. Bang man sila undatungan na wala, bang man sila ya undatungan na mulka. Mga tuan, unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Ayuhan nas, ay sila piyagamahan. Saya rin beta kanila, ayuhan nas. Inni lam ub'asu la'anan. Mamayta kulong na kanyo. Innama ana basharun mislukum. Inakubiya da kanyo. Pagdugalan, pagastulan. Sa mamayta ako kanyo, inni lam ub'asu la'anan. In ako, bukon ako reaksin Tuhan. Wala ako naraaksin Tuhan, manok na, manglaknat. Magparatong bala, buko. Innama buistu rahmatan. Inpaldakan ka ako sin Allah Ta'ala, maghatod sin pagkasilasa. Hambuk sa laggo-laggo. Sung na maiga masa na to ini, sabab sambil magtiyaon. Agad di na maglasa. Bang wala danuunin alta mataod, bang wala naruunin bulawan mataod. Tani mga anak apo. Lam aub asulaanan. Buko na ko reaction Tuhan, manok na. Sa naraa ka kusin Tuhan, mag-uu hatao. Amin ikaw yan nagtutuhan na ba, tupinda na ka. Uuhon. Hipatay makanin rahmat. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. In Allah Ta'ala. Di magparatong siksa. Sa lugay in Rasul sallallahu alaihi wasallam yung umpak. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mawa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di da magpanawgin Tuhan mulka. Sa lugay nila nangangayo, kaampunan pa Tuhan. Sa lugay nila nagkakasila siya, mag-ampuni-ampuni, magmaap-miapi. Na Tuhan, yari na, waliyadu billah, mulka na. Kaluhon na sintay mangudin tay mangud pasalansin. Kaluhon na sintay mangudin tay mangud pasalan kawasa.
Yung mga tuan. In ayat, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Biasa na to. Diungog na to. Sa wala doon yung pag-ayad na to. Habiyay tayad to. Tani yung mga tuan. Magsusung mga tuan. Problema. Pamansin Allah Ta'ala. Juyina linnasi hubbus syahawat. Lumingkat na manusia. Nah, salta limingkat na. Isa ni mangi usog biyaon, pagkatud na mangi siya usog. Pagkadlaw man to pa doktor. Doktor lang niya. Upirahin ilong queen. Ba't biya lagbos ilong kaabaw. Ito na. Naawon. Aturayan tuan. Na. Juyina linnasi hubbu syahawat. Lumingkat na hamano siya. Naunan lumingkat kanila. O magpalingkat kanila, oo. Misan way magpalingkat kanila, limingkat na kanila. Hinun. Hubbu syahwat. Lumasa na sila, hanapso nila. Lumasa na sila, syahwat nila. Di na sila lumasa magtaat patuhan nila, iwan parasul nila. Sabang kabayaan sinapso, ibutang sa pagkaon, nagkaon lisag 8, pagwas na tuhog nakabati sin lisag 2, pukaw ni na nakapo, o mga nakapulong na pagsakap kam. Madto kita niyo paristawra namin kawantag upat ka jam di pag-ukabon. Biyaya na kulan lang na mga unkaon. Ito yung mga tuwan. Hubbu syahawat. Naunin number 1, minan nisa, dahing ha mga kababae. Ito yung mga tuwan. Nawangin niri kita niyo magmumus, baran na to, iwan sinanakapo na to. Mag-double time kita niyo umalup pa kabayaan sintuhan, yan na mga tuwan. Magsusungin pag-ambulda sa mablimingkat na insiin. Nagtuhan na yung tawhasin. Waliyazubillah. Hipapaddampa na sin mahadjana bangman matawdsin. Ta siya Abdul Dinar. Magkangingi datuwa. Sumisan niya kaya ingatan magkangingi, pasalan siya tunalimingkat kanya. Hubbu syahawat. Limingkat na kanya, pagkalimingkat, kialasahan niya na. Di siya lumasabang bukun malingkat, di siya lumasabang bukun marayaw. Na impang at subusin nagpalingkad. Amin mga sila nagkukupur fa Allah Ta'ala. Nasabihan mga anak kapong, ayaw kita niyo makupur. Ayaw kita niyo makupur, sindayaw. Sinlingkat kita na to di awaw singgumi. Sa inlingkat yan, pakayon na to pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Amad timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, mga kamumanusya, innama buistu rahmatan walam ub'asu la'anan. So, mag-uuhat tao, tayo maing kabayaan sintuhan. Amod to masya niya. Na masya na to inituan,
maghawid sa gumawa di nga pag-aagamak. Duwa na yung katutan niyo. Uuhon, hanunuton, tay maatuding kawayaan sintuan. Ay mo tay maing kawayaan sin napsu mo, ay mo tay maing kawayaan sin sawat. Uuhon, pasurun, iwan uuhon, hawiran, sabab gumawa na. Tayan tuan. Nah. Innama ana rahmatun muhda. Inaku, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga tao na ngayo kaniya, mapanaugin pangayo na kauro apatuhan, bangman karatungan namul kay mga tawiyaon, sabab halipulo na sila, daruhaka na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misanin hataib. Nag-upil ng malaikat sin, nagdadaka sin buod. Kami lang na kaya udilan niya rin. Bangkakunahan mo yung buod yaon. Tas ako ni mga tao na minsan na kayo mo. Dahil ta sadya ka, o na-order ka mo. May kan nagmula na siya, iniwan niya nagmula na. Unin na ganyan. Bangaon pa, mapuas dinghan, pangayon na muna patuhan. Ngayon nagisim mga yadtuin kami kaya udilan sadya. Utuhan na, di mo as, utuhan ko. Pangayon ko na. Yung pangayon ko, hinduan ko na yung mga tao. Uuhon ko yung mga tao. Bang sila rin dumayaw aming mga sila yaon, nasa na magpatuda sila. Kalu-kalu inanakapo nila rumayaw, panuwo nila rumayaw. Sino yung mga tuwan? Uno yan, rahma. Uno yan, naghindo. Tani yung mga tuwan. Amo yan tinday ta katutan. Dahil nga sabab yan, kabtangan si Ibn Abbas. Kana Muhammadun rahmatan li jami'in nas. Ini Muhammad launa amin naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala taumak ka. In siya yan, rahmat pakataan manusia. Magkaunahan kita ni Tuhan rahmat amin dera sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam apalman sin Tuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Ayaw magsukna. Hanunutun magkaunahan kita ni Tuhan hanunut. Uuhun pasurun. Uuhun hawiran sabab gumawa. Ayaw kami na, bayak nila na tutudan. Ako'y magpasakit sinu. Ayaw. Naraak kita niyo sin Allah Ta'ala papaglasahon. Bukon papagdugalon, bukon papagastulon. Nah. Rahmatan li jami'in nas. Faman tabi'ahu kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Nawang niya ini taymaun. In rahmat piyahatud cintuhan maun kaniya nagatud nabi niya. Way wihanda yaw. Bukon ordinary tao. Hin siya yan. Sa lugay niya riya dunya, aun kaniya rahmat.
Bangaong kaniya rahmat, papasun sin rahmat imulka imbala musibah. Suri kau ratungan fitnah. Naita, yaun kayo mo mahal ka. Hitangkis sin Tuhan kayo. Sabab impera niya, yaun mo iayaran. Ampay masana to ini, misan kau nagpapayong, kaulan nanda kau. Busluton simpit na. Bang di mabuslot simpit na, bustakon, busluton sim musiba. Bang di mabuslot sim musiba, iwan simpit na, bustakon, busluton sim bala. Hindi da makahalin, makabuslot. Amuray mga tao, zahirina alal haqqi walad. Amin wala sila nag-atod biya si mga yaon. Magmain-main ng kabuhi diya dunya. Magkalalango ka rin kabuhi diya dunya. Magpalingkat ng kabuhi diya dunya. Magpataura ng kabuhi diya dunya. Pagpatauran kabayaan nila, wala doon yung pagpataud kabayaan sintuhan. Kana lahu rahmatan fid dunya wal akhirah. Aun kaniya rahmat dia wa singkum. So hitangkis siya sintuhan ding habala. Hitangkis siya sintuhan ding mulka. Hitangkis siya sintuhan ding musibah. Ampay bihaon manglakin-lakin ding habay. Manglawag bala, manglawag mulka, manglawag musibah. Mengkan nang lakin-lakin. Daan yung mga tuwan. Nawang niya iagad. Tiyay maindirayad to. Natayma na sinta Makka, natayma na sinta Madina, pakatilukan sin dunya natayma na. Masanyang syariya dunya, iba masanyang siya adlaw akhirat. Maita. Hitangkis na yung pangatod niya rin apit na. Hitangkis na yung jantong niya rin apit na. Nasa kalituan dumadlawin tiyatali. Pit na. Di kita lang na makavaksi, bang di kapit na ninyo. Di kita makavak, gula lang, bang di kapit na ninyo. Subhanallah. Mga anak po na mo, ada kala duara hambuk ding haruah. Ada kala kita imig ding alta. Tiyo na kamataod na ka. Ada kala alta imig ding kato. Hauno na imig ding haruayad to. Wang man marayaw im pag-iig. Mig marayaw, indatungan pa marayaw. Bihan mga anak po. How po waktu tanuriya dunya? Pag umul muka numan, sana ko magtungkod. Ayan na matod nagtutungkod. Siya biya dagbus, manglakin-lakin da. Nah. وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ naisiw-siw hindi makaday ni. Imperasin tuhan inirik niya taymaun. Di niya ayayaran marayaw. Sa lumamudda siya magmain-main. Lumamudda siya magkalalanguan. Lumamudda siya magpalingkatan. Lumamudda siya maggulalan. Lumamudda siya magpatauran. Alhaakumut takasus. Wairun tuan di mayaw. Masasat na kamu si magpataw. Nasasat to. Wala kiaririhilan ni'matin ummat na kaunabya sin ummat nini. Ummat na kaunaway silpun. Inummat ini nabuktaw maupat silpun.
Ano yan? Hipagpasigla kay musing karayawan. Sa kalituan, nagpataod sing kangian, waliyadu billah. Inakauna tumula, hambuk hadis, kadtuun, biulanan, bihaon, hambuk tumbuk mula, kaingatan mo na. Nikmat ha umat ini, sakalin nikmat, wala napakay, tag-tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wa man lam yattabi'u, hisiusyo hindi magad, simpiyahatod sin Allah ta'ala, hajunjungan tani wa alayhi salatu wassalam, rahmatan lil alamin, kana lahu. Aun day sab kaniya. Bang immarayaw, aun marayaw, immangi, aun day sab mangi. Khusranan mubina. Aun kaniya kalugian. Kalugian matampal, kaya ingatan niya malugi siya, kaya ingatan niya magdusa siya, sa yadtura. Piang muraan dawiak kabaw, piang muraan dawiak sapi. Sing kaya ingatan niya magmula siya. Khusranan mubina. Pid dunya wal akhirah, malugi siya. Sin lugi piyagtuuran. Turayan tuan. Yadto yung kabtangan, simpang tungod, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Na, mga tuan, juyin alinnas, limingkat na manusia, ing kabayaan nila. Wala na limingkat kanila ing kabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin kan Abu Hurairah, rawahu Ahmad. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, fuddiltu ala al-anbiya. Piyalawi ako. Sabda sinjunjungan tanu alaihi salam, piyabidda ako. Sin nagpabidda kaniya Tuhan. Dahil hindi siya piyabidda, dahil nga kanabihan iwan karasulan, nakauna rin kaniya. Wala kiarihil kanila, kiarihil umat sin nabi. Uno min taon. Tadi na ito nasabuton katan, haupo nin waktu na ito. Good news. Sa parahan mga tao, bukon good news. Yung good news kanilahi kapag main-main. Wailong nananamunsin iyan. Kusang good news. Way nanamunta. Aming pagtiulong na nakauna, way nanamunta. Di kita makapagpanaw. Malupas. Di kasulong yung badyo malingkat. Nah. Turan niyo mga tuan. Naunin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyabidda ako sin Allah Ta'ala ring mga langgong ko kanabihan iwan karasulan. Wala kiarihil kanila, kiarihil kako. Nauno yan. Waju'ilat ummati khairul umam. Ingkatan umat marayaw, sa piyabid din umat ko. Ikaw kuwan simbihan. Natura kuno. Biasin adat tanyo ini. Biasin hiwal tanyo ini, kabidda buko. Unim beta niya, insarayaw-rayaw umatku, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Amo yan to. Nakawid din umat ko. Naga sinasabot. Way silpon sin umat na kaw. Nain kay mo bihaon, aon. Yato Washington intay mangud mo, kikita mo. Sa kali magkita na sa way nakapagtag-ipon patuhan. Nagtag-ipon panapso, nagtag-ipon na pangdungog niya, nagtag-ipon na. Subhanallah na. Yan mga tuwan. Tiyawid din umat ko, din ha umat singkatan. Nag-update sin badyo, nag-update sin pakayan, nag-update sin sasakatan, katantan. Wala niya na-update in ummul niya. Wala niya na-update in sasakatan niya pakubul. Singkatan, hiwal niya riya doon niya updated. Turayan to. Kaya widda na kaw sin Allah Ta'ala rin akatan umat. Sobra-sobra ng pagkaon, ng pag-inom, ng pakayan, ng katantaan. Sakali nagsambahayang ordinary. Ordinary rin ha ordinary. Sa bukon magsambahayang, lang musultan di mato. Turan yung mga to. Nayad to, piyawidda ako. Iwan sin umat ko. Sa wala na to niyanam, wala na to ingat marayaw. Iwan radyo niya, iwan laptop niya, iwan kataan sin hiwal niya, kakitaan niya. Kikita niya tulong kabun, kikita niya nalong katian, kikita niya nalong singgulangan, siya di na makaibadat marayaw. Alhaakumut takasu. Nasasat na kamu, di na kamu makapagibadat marayaw, di ni unay katunay kabayaan sin Tuhan, hitunay niyo na dyan kabayaan sin napsun niyo, iwan sin sahawat niyo. Kung nuniyad to ka na naman way na, suwairid to na kubul. Pangasuhan na ko, mag-audit na. Kitayan tayo mangutang. Na, ayaw na to yad to kalupahan. Mbaita sin junjungan, alayhi salatu wassalam. Waju'ilat ummati khairul umam. Piyaridda sin Allah ta'ala in ummat ko, day nga kataan. Tayo maatuan. Tayo maatuan. Bukun ula-ula, bukun parakala, tiyo-tiyo. Parakala sa lagu-lagu. Nabi mo nagbaita. Hikarwa, waju'ilat liyal awda masjidan wa tahura. Inggumisot si Haumat. Hauno-hauno sila abutan sin pagsambayang kauro. Umat na kauna, tiyo-tiyo din badyo, tiyo-tiyo din sudjara, buhay pamisan sudjara nila, magsubli pa badyo, pagsambayang, sa kawatuan, update din sambayang nila. Naing kita bihaon, di maambating badyo, di maambating sudjara, subhanallah. Na murah-murahan mga anak kapo. Mabulatin akal na to, mabulatin pikilan na to, mabulatin jantung na to, mangarap pa Allah Ta'ala. Bukun to indong niya ini paghulahan. Pagtanuman, kawaon na to di, mintinan sin pagtag-ipon tanyo, iwan hitanum na to di, diddo na to, anihunin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na murah-murahan, patubtubon na mo didto, miabutin waktu na to, salam ka sila sa namo, ang mga anak kapo namo, amuin biyak sa, ini sumawd sin ilmu,
day nga kallam sin Allahu Ta'ala, iwan day nga hadis sin junjungan tanu alaihi salatu wassalam, panghindua anamu kanyu katantan, salta na sin kita niyo, murah-murahan, bang mayan, anugharaan kita niyo sin Allahu Ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhiran. Allahumma Rabbana, nas'aluka imanan sadiqa, wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun, nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma Rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban makbula ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma Rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.